Jesus, glomala Papa. Glomala Papa ke mulon mawi ke Papa ke kosingai. Elos na ko sa week at Papa in going view pe message ko online Bible study large Papa ke kosingai. Leila na po Papa ten ko humble ye heart lush. Ito ko pasi mo tong Papa. Ito lamang ko masiw me Papa. Wangin ko lush wangin ito lush Papa kat no na po kumin week at Papa. Glona pa mala Papa ke ngon ke spirit to mind kan week at Ditigot Papa ke kosingai. Ikesa na shish Papa ke as mafal. Ingoin fala likiali ke kosingai ingoin. Akye pe Papa mulan mawiyat na ko marching. Kalau sa ko siya tilang pe ingoin we view pe Papa livestream jilash ke kosingai. Lo mala Papa ke kumbong sigot kung weekot. Wala kung ito na po plan na ke mulash. Kung ito ke katulam talik Papa ke katago pe na insin na Papa. Ito na po shipin. Guys na mo insin na Papa. Then ko kung like ito Papa. Shipelum na ke mulash. Lame. Siya kung murikat na ke. May plan na ke mulan guys na mo insin na Papa. Kung ito na po tisarlan guys na Papa ke bedsin na siya. Kadang rin ang kaksikin kung fact lo malam si Papa ke makumrela. Lituwa na ke awas si Papa. La kung Ingat ang kaskat siya, Papa, si mumong na siya lang simsipat. Ako nag-epensin. Leila kuminkan wikat, misalo min wikat, Papa, kay kosin eh. Ngon min kan litikat, Papa, kay kosin eh. Mano ko mafala, Papa, inkan honor ko, makifan na Papa. Min glorified, Papa, kay kaisin na kwain siya, Papa, kay kusya noon, kaksak na siya. Mulan mawiyas Papa ma TPR singa ngasako siya Papa na siya tito na siya kumito mo na ko ala may lusarski Papa karno siyang Papa na kay nomalos la na kay mas ko na siya malusarski Papa kumin actually pom na rolos kelo singa palakin Papa presence na kay mulalos siya nito la kum tena siya los de Papa promise me on Oana ke umnikie Papa na shishla sumna ne ke shaften mulash Papa. Kumrekat le formikat di Papa ke umtaiken mulash mana gubni uskat ne ke shaften mana go Papa ke mulash. Leila na poe long kalango min wikat when we ash march to the Papa. Igoni ke sapen na shish den gani ke gasum ke go singa. Lo mala Papa ke gum long sig de wikat de format mana go su Papa in kanore ko. Lelak den de reunion de kaksin kung Papa ke kosin ke present noon e present kaksak la su Papa Gloman la Papa de flonat mano ko na su Papa e lelak on min koin litigat ke kosin e flonat glory praise ang su Papa Cain in Jesus Amen We music. God singing God. Si pena. Aking nalangkot.
Sang si pasan ng Jesus ke peching eh. Sang si pasan ko ng Jesus. Suben ang kaksingin kat mala peke mulan mat na kaywa. Talik ne papa kamit force kamit kawak lah mamtay tu kangi. Kilo malam sin kat ke mulo wosan. Anay ngan makachat nangan nganin me Mother's Day eh. So falen flapang eh. So aw singa luo fong nal tui. Ang nanay kak tabela ke Mother's Day. Non kay ngaw sumnalo mati nga tu wala kay atikun kat suma nga wol makatarang nga na agad nakla ang ispak nga muste na ke min rosel tu sisker nga tu wala nga kyang now singa luon tari Mother's Day. Tabela nang kon me kin tari weng ne to nga enjoy be nga ingan la nga fin shot na sin kat to sin enjoy len chelo si kaya na ke len na pangi ko yen ule ana ki nga fa ko papa ko dalito ko yes ke mui kyang yo na katale na rely na pa na sin nekies mtain kies ng ke mapes bus nga li nga ito na pa nga sena nga talaga na pa ne ko mtain kies ng ke mula shas sien yen si ko ne si papa si mama kay wakat en na kumtal na pa ke mula sho oro tel continuing pi ne si na sin tel na tumtel ko matayin sin sin ulje tumum tel mana ka alana katin se wengan ke liyo yesinga din kain akay kat penas as matalal fing amo pangamulan Christians kasi na go ay na session kan din na ke mulin siyan yan na ke matalal fungi with born again believers ma katito la kite kan kan la kya kain issues ma ke mulasho katatari e kat funam ta na ke long si lash in pense in pense ngai identity Jesus e situation na yok mana yok pangali aklin ma si na ke mulan kaisi na ko en sing sap e ar mit fa le ka kain mga kispin katinay ta God katinay ta Jesus na mga ma sing praise God ke mulan ro akan share kay kayang nga share na si was kispin nga tala Jesus lasin ko was ar ne katalit na ko en sing ko si to in kan liktik ma share kinya kan ana ket fa ko message mat kan cash God el dit kan fakla ka na mwet komisionali na ke mulwan nila me kum kan na wa ke mulman mana kaywa so na kay kat na pa akay pe ke lensi kaya ikay ala utaga pe nga mala privilege pe na sikin kan share pa in kan na kay in ne ko me matan kies ni ke kasan God so honor na pa in kan we ko na ko pe ke lensi kaya na ke message ma share kinya ke kaya so ngalon kan ke makte share kin ke pe sing amato na singan kan share kin ten kan jelas me sik na sin ma reject God na ke mo chin screen som share kasan God na si nang along kainin poeng mataga finen Kosrae Kona na wengi ma dalik force natters for outreach na ke guys ka tain girl so met lash Kosrae pe na pangai manu checking kan share kasan God kum long kainin respond lan kainin so kainin long ko kainin met response lan kai si in girl mo ka tar ka me ka read pe ka aspe ka arape mangan kain mangan na kaywa nang anon ko na pa yiking along kainin testimony ko mashamon yak magatlong tar to ko shai ngai lang anon ko na ke mutalaj ngi pe na pang ngai ka limo mutalaj ngi ke God o lalin reject mutalaj ngi sum norol dal share kasan God so anon ko na ke la pie na pa ke nga skin li nga su pie kat ke mulan mutalaj ngi wies mo pa mo Christian finan ko shai ke nga long ngai ansik na pa anon ko katolik natters ngai metlar sum share kasan God elos reject elosanga ace elosanga long elosanga iselos na ke en lalos in gan long at least welcome me and you should be so happy you should be so excited mutin your kinganin kan share kasan got your room mutin nga me in your nan kalang we got us gospels and got share ke Jesus confinito ke Jesus if they receive with ma your in kan long pe ka share kasan got nga ko in kan na kay pe mo for sharing so
ke nga share ngal sipen ang etalye sapta tolu fostol ngolon kers ke John sapta tolu fostol ngolon kers fin kan takana meta kan cash gape tolu ngolon kers ke John finar meta kan ritiak Armeto so got la mo got no phone number tlal fungi when Christ Jesus los mo los etape when Christ Jesus ke los fat mo tarikat tinainin no Ski non kan apa kan di comments ma ngalong la kat tinain no katarape ma kat read kat proy pie mo in Christian law so pie mo in la laking law as Christians kat consider mo kat mutalaking ki kasan kat katara mga kaywa ki ngal di na pa kan non ka ke in kan usin kan kar kat ila kelmi ke Genesis tapton kos mo kate lauli na pa ila ilrela mo etape Katila aulila rela mueta kishipen oyelan mueta o ke el create Adam and Eve ke garden of Eden fin chaklan kat na ke mula so pakten kain have relationship with him the masinga wana ke na phone line to lep trapper like ke imeiten ke spin siakosin la leaf elosagaini kang la polsin na panang Dugun mangan fashion kainin oye sikiat na kemulan mueta. Kainin oye masikiat na kemulan mueta mamuet tiyan ni ke enal noa pelal noa mama katil shamram na sil noa molen orelas ko a ke insang nana muet ngay. Na sudan ali na ke pechman noa masaya sa ko ngay insang orelas mulalalan siya ulal muet lal ngay. Ikeka na sin mueta tasha mueta ke pelse el dal ishona lakshak shokil mga na kaywa ke petse ma noal masaya sa kungaya ken masaya sa kungaya meta anain pulesho dal pulesho na paye la in aksu masaya ke fin also dal kufla makes sense ke ma noal ra ke petse ngaya al kufla makes sense out of that la in aksu masaya fin also go na kedugun floating ang tagawa Fue moment na algo pa mole ke flot ta gasoma na ke geten long musing na ke oye el halena kingal long ingan shamonya kange got can relay na ke masikyak pe na ke en lash ngai la gasan got sonar in mai with the reject in ganis gasan got in uchat na pe ko share kan welcome yam wait na in kan tagani shamram gun gasan God to gengan non komising ya lena ngakufla te kofla ta ngali o yesima in pain lana pa meta in kain kishpin nanak lan meta na ki aliko wal panang meta siangin kanis meta sap long eta tari ke elos sin ret mana sin meta tal kofla welcome mo ita kan ko uchak share kasan God so kinga fa share ngai la mesi kya na sin mo recheck kasan God to kat fin sunu ge si to tesunga sapta si fot al ko langai fin kan ta na meta elang so he who rejects this is not rejecting man but the God who gives his Holy Spirit to you el se reject ma singe el te reject hi muet ngan el tal de reject hi uchak lan muet ngan ko fa klan muet ngan God pa muet ngan reject hi fin muet ngan loy na ke na paila el tal te reject hi kate na ma gasan God pa muet ngan reject hi na kishpen God ka na klinito la kishpen nikun lalos ki nga kan fa mo kishpen te ta lalos ki gasan God or pangan na naklalos sin muet ngan kelos for skin share kasan God na kin gal ngai so inga nak kay gat na paila nga fin met Christian si ngai ngan ke mo chitong na ruk
share kasan gat ta shak ngai ta la pie ma file ngan kai nis ke kasan gat na sin mai ma york na ruko ngai ta la me file ngan kan long ke spin komena in mata ke kasan gat na pa ye in kan liti kom in kan cash kom na ke kainin luti de etako kainin me mang e pa pola fact ma kainin luti etako pa ye ta shak kainin luti na ko ma ta ga te fact Jesus Christ ka fact Christ pangan ma ko min sin keo pangan ma ko min sin ke kan te ucha te ka nai long sum nai ke sum kar na mangai te ucha na pangan ma se ma ko me sin ku na ko me sin ku ka no ye ngai luti pas pa se ta ga ma pa pola fact ma etako kanin mo ito ko share kaya sang God talya kumit of kaya kumin discern ma file kumin long ko ma ko te long kaya sang God so inga na kay gat na pa mi singe gash gat mi singe ma inga el to ko na share skill sim singe inga gash gat buklan sam sapta lamal fosngal eat gosh lamal singal eat gosh elang for you hate discipline and you cast my words behind you kum shangai nak siwasi ko yakum kum shangai liti yakum panan kum flet me kum leila kasngin fale ali ki kum le kum tinang leila ni ka niucha in kan ta liti kum kan nak kai kum kan kai kum mangai kasan ga fin ta na ru ngai se wu ngai ngan ke mo che u se kasan ga tin kan ka ya if in mo che u se ka te na ma na kin ka chi for instance mo che u cha kin ra te ma ke kasan God ngati lela pangan mangati lela machin ucap mataruk si smok num ngati lela in ucap na inkal lako pangan mangati lela e kai no yesi mangati pe lela pa machin kaliti ye kai ni nalu shaye ma el te fake Christ el te fake kas samram ng kasan God pangan ma kiten sin kin God keo na fin met nga yore kin kan share kasan God na room kai na inkal loman o kum te lela ngamo na pa kum si na check ye makom ritian makom lutiki gasan God min molan metalal fungia pang tentang ni rate ma faculty gospel singai wana ki gasan God ta na share ita na share akin mo ge puklan meto ko te fact nga ma puklan meto saptalong lal course in ma comment ko ye therefore preach and teach the gospel na sin met en na kayo nations na kayo in kain ta ko na ke molan lal fungi singai kan ita Christ iganash molalalan moitse so pie ke makte ashkeo pie ke makume me esin kan kash gumpe ini kesa na pa na shesh nga shamram na sin met lash ko shai ngepe nga shamram na shios ko svin long ma kasan God fa ko min ignore kasan God alena mo sa persilom na ke pelchi ma pelom mane mo tako mo sa persil na shum kung vine mo ma ignore shngai kan share kinyak kasan God na inkaloman akelemi penala kumte na ta kasan ka tar kum flohin mangan liki kominte somna irum ka share pangan mga kandiye na ke mo lasho na ke mo lan kais na kwan singa freely inganin receive mo ngai inganin is mo ngai kan share kan nakai kum gespin masifan na uniya mo ta pa in wang nganin kum masimai uniya mo singa pa el wang Christ in kum in Christ wang in kom mi se wa pelo montako Christ wang in kom na pepala kelme mo elos ngwa se wang Christ wang in ne and si fana ma lesum no pa lesum no in hell bang ma kasan gat ta ken no se sho or a wo kom in receive Christ ke mo loman wo na pa kom in Jesus ke mo loman Jesus ilakno pe na boldly say ke kasal na I am the way I am the truth I am the life when met ta gana rin papa FNCL fin kum mut ken ken sima Christ ilrange Christ ta set our examples in us na kuwain sing mal ta ro kel shuk matala ne kel mi se pat pati fin actions sa kunga kel shuk ke kise kunyak le kel matala sunya tol ngula el pepta siak le na el fa for pakli kasan got na sin moeto so pangama katina kan loy na pa na ke kan litikot ingan cash got na pala wangan mula la ta ke kum ta or mawo kum ta ske kumin samo sa nim ke pukse wangan mula ka kum wal si kum pastor si ngafin de pastor si in wangan Jesus in mula ka ngaterela wan fin shak lot na ngo wang na pa fin shak lot ngai nang receive Jesus ni ke mula ka
Pai na pai lak te long kain liti ma te na ini na baptism dasro pinjasan ka te tagali akte na shir akelim la kat ini na ismang na shir pin Christ te gorela e mese ti lokun nga na ro pin Christ te ga akin mang na ke mo la kom ingan liki examples na si kom ingan li na pai in lutige ma la rong e shipen te ko la la el te ko ke wan shipen inar shipen te ko la la te ko ke shipese el daga ke shipakom el daga ke shpen long silal na sikom el daga ke shpen me pisha pasla ma singa likiet ke pel som la ke pel lal eta menive nal ta ko ke shpese el daga in se fin jak singa na sikom in se molela na sikom ke ten ko na hosen gasal era mal akel na shishne agosen lashne kan rela makatel ma Jesus the gorela ke molasho pang makat kai sina ko ai no Gasan got ilakelemi. Ilakelemi Sam shing a for sang a lulma. She was so me on my pat and massa plum by ye pel nakewa. Along tutor on in subtato in for sanction girl makers and got in Nian Mulela, calling on Lavos. El she was a paye in Managuilera. Got Lavos Elaru a paye, and she was Elaru el wo Elaru. Masuos kostie payena sel kostie fal in metlal simotan felkuluk ekatashi kat ena na pay kan li na pay ma kasan kat el kan itikat kat el commission kati el si commission sin na shares ma lakin na shares tari ke nga share tari la ke meto saptalong algo shwasngelia na ke longol el lakin na the great commission pakten som baptize them meta gainen papa win engan matal to los togewa ma me ma ashma glukla inka na nasils ma glukla los to listen the gonarin got ace fin traction so inka cash got na pai ten kan na loin na ke makat molkin missing molin na la fin la sho got in na pai nga kan share na pai nga kan testify kin sing la nga simet ma tepena long se alu sing si pela nga line na pai nga Tepena Ashvin Jaklok Mangan Mawang Sipel. The Shok, year 2000 pa Tanjaka Tiljana Kia. Na Tukunye Simail fashion, we're among it some Bible study, fashion Kialu, Namtana Akluki, Fact Guys Gastowash, Napai, Ma year August of 2001, Pangai Tamo, Esam. Moka Jesus el kali heart loko el ikesan singan kan die el ikesan na singan kan die na pai long sisilal ngai panang pangai misenge na ke molok misenge mga praise God na pai nga kaksin God na pai ke el ikesan kan die na pai me long sisilal na si ngai el ikesan die na pai la molo salvation singal to ke Christ Jesus el tit ko kere mawulum el te to ko ke tena mema Si king ashet nam ta fash we Protestant mate. Nga testify pe ke mas ngi si pela. Nga fash shoy fash we all enjit pasio si ma. Nga som shoy som tai to ka kem tai kinal alu. Alu nga shoy som we alu. Nga shoy da ke shoy lo. Da masi me teorek pa ritulela pangan ritulela. Na ulela se mana pais la ikekhan ta pang pais mo ta ikek mang na siga a pais tan hi gam ta ke la fungi sengai ngam ta ke ritulela na ngam ta read nga shoy nga kasi ka ta what am I saying menga fa ko nga sinam ta sang na sige to ka menga fa ko pa lang falak na sil pa lang mga read in pa na ka proil na kay wa roma na ko my long si kain mga fin Pangai samyan read sa kong isi. Kaya nga read, nga punta na nga esmak na pai ke, nga shoy nga esmak nga tile aske ma aske. Na tari senri kasta ko nga ucha nga tesil pa we reading. Nga mapensingen pa Jesus intek persala mo loko. Nga tari tile fash yen singan. Nga som liki nga ta ke Protestant beta ko. Nga lain mo in kayen ucha na fo nam ta ke Protestant. Tagal kishpin ngatina konaek
ngatin a long a kasan God ngatin a long a kin share kasan God mai ta go she fin trak na sik ngatin a lie ngatin a long a ko ne pa uta ga na sik 2000 or 2001 so ngalong mi singe na uta ga na sik mi singe panang pang mang ars ke mi singe nga share na si was kispen nga long se met Kosrae nga long se ko was nga fin trak na pa na ke molo san pa in kain is Jesus Christ ke molo san in kain is salvation lan Christ ke molo san wang in se met so nin papa il factare vince kinga so kom nga ko men na nesmakle ko tin na nesmakle na pa in di na pa la me ka san gat pa na shish Colossians aptalu for singal lu fin ta kan ta na meta Colossians aptalu for singal na ke singal lu elangai ke ko us ka passion na sin Christ ko us ko sheyakle tie ke ko shela ma orexin met ke ko shela lan Christ se aksio si ko us le liki kolon ko look ma anin mano singe ngin ke ko us baptize le ko us we Christ perki ko us oye pe ak nguli ke akirin Christ kish bin the living in lowos ke kolon God se ak nguli le liki mise pang ma se fan na ma eu se fin sak sing na sumo kish pen Christ il perki el mise patpati perki mise molia enu se me elu se fin sak sing na sikom God enina kom enina nas kapasito na sin Christ kom enina nas kapasito nas relationship silom na sin Christ kom ko in fact mo God ito pe Jesus kom ko in fact mo ako talupe kom ko in fact mo God proy pe na sin Jesus God fact ke Jesus tasok fin wan kapasito wan relationship lom na sin Jesus na malago ako morangan ona ke lakimike buklan Ecclesiastes mo all in vain e wang shipen makumrangan na ke mulalalom na rin Jesus wang shipen ret malwolom wang shipen alilom wang shipen fakaklom fin Jesus kum tin nakapasyang na si in wang Jesus ke moloman molan talit na tuman kumin na paye in kan share pe kasan ka na si pangamo mulash in na pangmakatara in na naron na sin molan talit natas molas kasi na kaywa in sang Jesus na ke molan meta elos in kan mol good in ash ke molalos fin kan som na ke ret masaptalu fostering lalgos Peter el fat na selos ma Peter el fat na selos ke kasi ma in orela ma singe so ret ma saptalu to lalgos pa ye Luto yung lagos na Peter el fat na silos guys si was inline for la liki makluklal baptized in Jesus Christ the makluklos fa na nas na si was goes fa ace makitelan God king on matal confinitu yak pa gomentu yak fa yak kimatan mo ito ifa makluklum manapay sila mo sham from sila mo ito pangan konfinaro Oroke and Protestant. Mwete tuyak, ngay sam na ke mwete tuyak. Pelon, finpang pelon itawi ko, pelon motonalu ma. Mwete tuyak in fact kasi. Ngay ito, nga long, or nga fact. Tuyak in fact, la mo, tuyak in siya manas, ke masi. Na mo kumin long mwete, mungulingulalik. Kalen tarla me mwete non ko. Mwete, Tariali na kung paano may sham kanya ke kon Henry singan ke tepolan mo ito. Kung long mile laro il fact mo ma. Na mo rate you say ke met na ko ito mga kuluk si mama ito na rela. Kung tinanay na rangan. Kung na Jesus, kung na God, kung na sumnarol fact mga kuluklom na sin. Kung in receive Christ na ke muluman, in kan fact kumyak in pangaw na ke mulumo. Kung tinanay kan sum fact kumyak na sin katana mo ito. Kung tinayin no, kung nakaat pa yun na ramasin nga no, ninmasyon na yun. Pangas share kinigakil na, pay na payla, oye singe, nga tago kira nga kain fact, nga long, orek,
tema terekse marekse nga kan fakla mga sikyak na ke enlon prospel na kuwa ke mwete tuyak ta kyak na limtan mweta kumelong na mwet wialue kumelong pasajeng kyasa na we mo ko ngai tila siya nge pangai maureke masingaro kumte nainen no kumte nainen tu fakat mak lum na sin mweta in marsrom na sin god in kan fakum yak na ke mak marske so in kan kyash gat pe ke masingan so leila in pangai ma na ke mulla sho na ke mulan kaisna wa in singan kan kyash gat leila in kan kyash gat na pa ye mo share ngai in na shauliak la lal fungi lutut ke peptides na ke mulan mweta na kan la lal fungi auliak peptides de en ke pesima la lal fungi auliak peptides ngai en na pe nas lut en na kan to na ke papal sati en na kan to na ke alu ko church ko next alu mai fakak cheeses a kumte na en peptides sen chim tan peptides se sumna ke si alu mai kute kum gas gan in pa kan cash ko mo gas don got pa cash ko na ke mo lo man in kan shoot fin truck sing ma fin truck na ke ngan in kan na kai kum na ke mo lo man so kan gas got pe ma ke som pe na ke max up tas ngalon gos fos ngalon gos fin kan ta na meta max ngalon gos fos ngalon gos kos kan gas got riti fin kum kan rit nap na ska rit Quand on a moi de la vie peptide c'est fameux. Lo sia te la vie e fa li circle. Me pesa yin en sang akte ye forcing got fin riti ke pepel natos ko shai ke lo malu shen ri e nakteriti fate sun peptides te skipila peptides fa mo kiteriti fia. Quand on a moi de la vie pulle famol kuter of kya kumtel riti kya forcing kem dan da riti yo kumtel tingan trailer min kya sangat pangai momten in molkun re makun ke mol lasho so in kan kya got na pai nga share in kan kya got kespin nga long kind in response magat long ke missions na talik finen ko triangle ma moeda recheki Ahmed Richeki, Ahmed Exepi, Ahmed Is, Ahmed Falela. Now, glory to God na sin mo with ma Falela postel lengan ingan long pe ma kasan got ma talinga ustalenga kishpin kasan got pangai. Kum de gan trip God is the respecter of anybody, el the respecter of alulom, el the respecter of my alu go el tena respecter of nothing. Wang in my se ko sayen in kan kiten kan long kasan god is kasan god na ke mo lashin kan kash god so shilbana kaksin god mala pe ke pesing so along sana share in kan shilbana kesta la messi kya na sin mechema reject ikato what happens to that person that rejects the word of god all we know what the bible says el warning nalalap na silos warning na lap na silo siya reject ikasan God. May asher lalap. May kayo kain mga mapapal la shram na shirshke la upe na sin moiti ma delay la kasan God in koin so mucha na in mula. Lela mo chingan in koin hampol. Lela mo chingan koin posel na just rela na si pelan. Confin shenchen mo tan kan liekum. Lieko met nga uchak share kasan got in the room. Like now some mentality si makum or it man sin met. Or it man sin met penapara upe kiten kan receive meta. Kiten is meta kan taga uchak na kan lar share kasan ngay. Nga alena fin shak laga pa kiten na phone na taga ini. Gato na ma kasan katit kan na share kem ta kiya. Kasan gat nga life ngila sum nok try met. It's some wo. Păi fale că ani se află așa că ma se află eclă na că o laș, fesin laș, dar câte uina ma mit mata laș era, dar câte am na că ma cataș că
top nge top na kalem na tin na mo tita gasen gat pangay tin na kalem ke para top pangay o tak tem ta na ke magatar tak te wina lu lasho wang na lu lo Jesus pa lu lo Jesus pa gas mga share wang na lu lo nga te ki ni na lu ko share tari ko si tatarla pai na pai la pentecost te shot fin shaklom gasen gat pa shot fin shaklomo gasen gat pa mo na ko ni no ko na ko ni na gasen gat na ke mo lash ingon gas gat ke mo ni na lat fin lash ko fin mo Christian se lelakten kan ta ko ni fa ke gaston gat when na ke gasen gat ta ko na shesho guden ter flex na ke na lash ingon na just na ke in na lash min got fin relakten na ma ke gasen gat ingon shun ke na lash na got mata ke kolla got e kolla ma gasen gat ta para mulan mo ta talo para mulan mo ta maslaw para kain mga sikat na ken lash got liem singe ma o ye ma sikat na finen lash ngay nga share pe gam ta fashion sha nga sune na wa ke 1983 na apel li me ko on ko ma make it 2000 nga ta wa sun ko sha a wa sun ko sha kom ta ke 1983 kom ni mo ta na say hi we welcome ko kain mga na ko Fallon is 19 ta ka ngel na ki si af ko young old eat gosh after got to step at na ko shy na 2000 ma fale komesum na ko shy mo ta nine me tina kome haina si mo ta nine mo ta wang le kan na o yeng lon met ko shy nga kishpin got kan li nga kan ye mo me ta fush nya mo ta tinam ta ke kome ale nga na ke kum ye mo to mo anay mo ta nine tina ke die kumin kum si na alu kum si le na alu lo wan so mana pai kiten kan die kan gash got na pai den ke sa pe na shishla when met kan kan lam latan kat ke si pel si mata ko pel si latan kat ko el ta ko na ke en si mameta luta patle komite when na ke fosse mga share ka na ke virtually mekos akula mekos tena Christ will magin forcing kan inkan se refer na ke mula show as matalat ni katina na akula pel na kaiwa enakte na akula lamas pel na go in on prepare pel na go min pesil ta go kuten te lut gang ta patle so ngalong si kaksin kat mala peke mulan na kaiwa Leila na pai inkan poselen naklar hartart na ke gasen gat mo falen gespin gasen gat mga share nga inkan cash gat na pa na ke mulas kasi na gawas insen gespin when si mwete in na Christ na ke mula Christ mo fan na pa ingene el mo na pa pai na ke mulas ma nga laji mo kat na ke wain singa no kan som na ke si korin sapta singal fos na ke si na ke luo si korin singal fos si luo Bekoning se los la kayo wa fast la mia sa ki wo ye in pagone ngo ningo ay mia los la kayo wa baptize la o na mit fast pa kol musis elos ngo baptize se muita fa mo ki nga arch comments ping along mo fact mo right baptize me me share kinye ke forcing kan gat pe el shadow se ke baptism pa falelal Moses taliki shel ke me asha shadow se ma ngon si to beginning si to ga van los le in na kilometer that's baptism ke pelse so got fin shet na shukla me pa ye ngai na baptize pakanden force ke gason God most udagan shesh in kan cash got na pa ten kan ye
la panga shi peche fin tina ina baptism na etina ashke pa pala etina ashten kan reading kan share kun na ka share kun gespen ma ke kasan god ma fa ke kasan god ten kan share kun sin mo ta kan talala pa mo ta liki kapur shi mo ta kapur gespen na maklalos gespen oye gespen fashion gespen alu gespen wall ma singe wall mana ngam ta nan ko ke wall singa ka sil ka ta Messi ka leila ke walti laskeo. E mollan moeta come pulesa li ki walti lom. E na pakten kan lie. El te man fushesi pa na shesh. Kan na selos na se faka ke asangat te faka ke pa na sin moeta. El maeta ko ke el te fushes. El te fushes na shesh. So Leila na pagten kan tagani kaksikin kat malape ke mulas ngamo ngai tuin sing na ke mga share ko na ke spen pela pena nitskel me spen na ke ngat lila pasta given las pen ka legen ngan sang pe finart masil to kaksikin kat malape ke ma mulosan ke goes receive Christ ta ka penan sipena ke goes pe ke kasin kat ke pen sing Gidente me losta ke pela. Pela panga, pela offer kind ma pesas ke molas. Tashok, shige kom in focus na. Focus na ke Jesus ke spen. Jesus got na fona in na ke molas. Got na fona in na na focus tar pa Jesus. Jesus Christ pa purpose ke spesi pa nang ngakom as me finchak kom na ke pel fashion. Na elos na gwache tem Christ, ona ke fosika triti meta ke puklon Jona. Elos na gwache the ash in Christ, na wawen pena metale se, wain kalme, mol tafin fella, ta misetari. Misetari ne ke online God, receive ke water baptism lal, receive Christ ke molal, na famoy tingan consider mo ash fin shaklal, ash molala na ke molal. So, ban mangi share klon sin ka ke molosan, sipena happy belated Mother's Day. Pa ye, ka check pena ke sham good Mother's Day ta. Klon sin ka ke molan naga ke pesin. Nga flela pelo na sil pasta ke fen finar ma sil ke share pena na ke ma share kinye ke pesin. Kulo malap sang si pasan Jesus ke pesin. Kulo malap. Praise the Lord. Justice. Gulo kaksikin kat ke maulas na kay wak. Gulo ba ke message mata ko nga pela long matawa kia tersak ngalal fi mo was shuk kia be. Nang long samram kunwan samram baptize ka mema ba baptize be na akai kat kem singing. Masing ake ete esira ki ka tersak ma baptize las kia tersak ngalin na ki Paya nga ki share na siya nga baka ko florela na ki pel ko to kulo lang ako in ko besun falang pa na ki me to kay ni las mising masing nga ki samram na siya nga mo ti masasi siya makot na kay wa ito bedari ke to ngalin na ki yin ko in ages mo kanya ko ngas fena may mana ko si bangay, mana yok si bangay na kimula siya. Masingin pa na ki paroy. Ama ko gusto kayo ito kalim ke may paroy. Ngay, na fact na siya, din kayo mo sam las na singate, pa paroy. Sa pangan basic,
meaning silash ke na ke paroi to sok ma se ngalie ke oro kutin ko in non ko yokli be na ke ko ta la ke me non ko yang sam la sin god ko me oyen kutin ko ta kin me la sin god ko me kulo ko fin fa na mo sam la sin god na masing pa el under or got alle underutilized upon the causing mình cất nên cái mà cất pe khi cất phải càng sam from the sin God na onin pa nangen cất fin nên cái mà sang mà paroi pa kola so na cái thế alkin in paroi liki na cái thế mà sam from las na sin God mà cái phần na cất fin phải mà paroi mới chỉ mà te paroi el ti kan ko na mai chi alin na shu in ko in aske masing paroi paroi ko nang chibe fak il masi mako ay underutilized bell na kaywa kot paroi ke as a last resort kayen bell masi ngayon te inin na nang inin na first resort lain na kaywa Thessalonica in fact lang ko sin paroi te isla alin na ko na pa masi ngayon paroi laso Masimet, kumin kayo na tala siya kumpara na siya. Mayan, kaya kumin tala siya kumpara na siya, na kumete ro casually, kumete hana ro proy lumo, kumesang no phone na insyum na ke, kumita la siya kumpara na siya. Siya kumpara na siya. Asmit kan fact, katlutit pa hangin. Asmit volunteer, siya kumpara na siya. Pray na sin God. Okay. Aspe, siya kumpara na siya. Aska tiaye. Amen. Na kung fin pray na sin God, God forget si kung pray na siya ngayon. Kato yesi. Alright. Kudin ka nakikot inapay ki masing ipe. Kotlong betari mo, pray omnipotent mana ko si. Mo yin, masir el ko, waki kung pray na sin, Papa, ke through Holy Spirit, in the name of Jesus. Pelpas paskat, asha kwak se, Jesus si fena el fact. Ilang ki pange, ilrela, aba me to on gosh pa, samtam kun pe masin. Ilrela me model of prayers in a sish. Pakat pangan mo, broilan lay mo. The model of prayers si pangan, ilki, pangan makating kan proge. Ilki kan pray na sin Papa. Alin na asmait pray na sin Jesus. As pray na sin ngon matal. Kudin ko in liyan na paila, pangan masiba, ilang kung pray na sin Papa, through Holy Spirit, by the name of Jesus. Ora matulungan na kaywa, ta kayo ni, para omnipotent, para ko, may pray singa pa, sukya matulungan, Papa, ngon ewen. Peci fan na. Oh. Ora, kodin ko hindi na pay masing Kudin ko hindi na as o yes ma Jesus in fact na siskin ganaro. Kudin proy ko sin proy oinge. Kat kan sum na ke meto on gosh. Praise the Lord. Meto on gosh. Kashi ya yila for si kashingan.
Papedash Kedari. So lu ngaten na uskeras ta gara. On ko shigaj. Ko shige. Okay, mutawe ke it ko shan. Dar ko dat na ki ko fani. E ko deto me sang peda na ke. Well, ko into ko na meta. Praise the Lord. Ko vin pat tar si al got read. Ko flen to ko na meta. God read. Elos non gomo kat lalos elos elalal fung elos kishipin les proi lalos. Nimit Kosrae Kona elos. Papatamos elos etatari makosin na meti kos siaksel. Kimainge kos proi oinge. Papatamar shen kashao. Elos alpaye. Toksha lalos taka. Malong lalos nrekfin fela. Or elos roin kashao. Digot lensinge magat mongomisenge. En nap nasenshish ki magluk Wana got nap nasenshin met charet magluk nashish. E chikul got in mel. E ais kateliki magluk. To toksha lalos. Eko. E wunama pat. Amen. So Jesus said you got kidding kan bro na sin papa. Na loye be fak ke ilange. Ko sin bro siak ke katay na ma keik ngara. Na il na fak mo kun bro na sin. Il fak mo kun bro na sin papa. Ilange kumin siak keinek. Na yorik na siya. To kudin kayo nito la kudin address is me bro na siya klar na sin siya. God bro na sin God papa. Praise God. Nga mo mada ko si pangkat katali na pilesa na paye. Nakot fin pilesa para kat manasa. Para kat tangan mo kat lalal fungi akat manas. Man kat tena we don't have a prayer life. Siya ma alin na paye na mamaitin ko in fuseshin katangyak le pange. Ultimate prize. Ngalong me pasta se el alina me el fact like shipen met chitim taki pro. If you don't have a prayer life, pala na fushes kuming coin. Me lalal fungi mamuita fako. Lalal fungi new ideas. Na il somod na ki masikyak musinging na ki mama ilang muita wana muita in me yekin mang tal tena liela mana tafung le pangen muyin iluste liye muyin iluste mit paroi ilus manas they don't have a prayer life. That's why they are so gullible ingo in patatya na ki kain no yang kot mit siya tito ki kato iluste mit paroi ilus nga paroi na kot fin mit ikin mit lan kat kot paroi kot mit paroi paroi si ma heart of every prayer pa prayer si ma intercede ke mao ti alin na prayer si ma kum paroi ke me ke na lom paroi si ma el paroi intercede ke enilan mait e oye pe paroi si ma el paroi me in kwe will and gato pangen paroi mai rik leo
Pangan proy malong yako. So praise God. Kudin ko inito na pahimsing fin kot mo ko dito na kot mo ulkun kot ko mo sing mun kot mat proy. Kudin tena pleasure. Kudin tena pleasure masing. Kot ito fucking papalatari. Me call and proy masikyak. Ko kringin proy lan mait ma. Kaatelo, mo yin ilos te proy ke nun lalu si fena. Di proy si proy Solomon. El proy ke wisdom in kan ta kona si. Ifo, ilen kan kol met lan kat na kiwa. Il te proy ilen kan ladmet met na si fena. Alen kan proy, il kan len me sang nanon ka wo, nan ka shuasus na sin met lan kat yen na kiwa. Koke mamutake kargunya klan. Na kadilin se wu ke proy singa mel el de proy ke in wat si fena. El de proy ke mi selan met la kalu klan. El de proy siakin me len cash up. Ko siakin lois molan. Ai siak ke enin no lan met lan. Amen. Mana kat mo mana cast of tutu si pange. Kat may tenore ka tayo na ma. Amang is by marching about ikriye. El me ulye strongholds lan enemy singe. Kung kanaus te ke me proy. Proy el takope ke healing. El chikyak ke pe me kaila lan moit. El chikyak pe ke mulyak lan moit. Maki proy. Proy singe. God, as Christians, God, as believers, na napainyok kimulas. Kosin proy tiasisla. Kosin proy pelikas kilensi. Kosin proy pel na kiwa. Kulo na sin God kimat proy. Kimat takakik sukat kilitutang na kiwa. Pel na kiwa in koin proy ke na lan mait lash. Ina na kimasikyak ni. Proy singe, kotliye na paye fakutari. Kotliye na paye kolhatari. Kumash masinge, kispin proy. Amen? Kumash masinge, kum din lang kamo, kum me, sikyak masinge ke me. Jesus Christ, si ven, proy ke him. I proy ke, wait, nakiwas in my long message. Me went through the apostles. Ilange, wait na kiwa siya malonga, il proy siyak. In ko in, tako na salvation sing. Kung askem sing. Proy na ko si pangen. Et in the seat, lo kum sing. Katret na nakanal. Ay lore na proy sing. Waku mas sing. Et non ko ki proy lan nekyom, proy lan, katramram kinikaya, proy lan nina siya. Alin na ko na paye. Apa nang kutin ko in alin na esmak masyenge. Kutin ko in alin na ko na paye masyenge. Suk na paye ko in te sista perin proy lasho. Kote koin ko. Kote koin ko fot fin kote me mit proy. Alin na ki kutin ko in grab this opportunity pe. Alin na hashe ni na masyenge. Kutin ko in lorik makun mas mga kumlitim singing. Ngaki kot na kay wine kan proy ki. En las finan ko sai. Masikyak finan ko sai ngite na masyuk masyenge. Kutin kan proy ki call on God. Kutin kan proy kus na long na ki pastor me factory ki kuto may laksi fenang. May tlan God. Ma recheck. Kutin kan pang kutin kan de follow sil da ki mang. Kutin kan proy kel tan. May kati la rorik masinge. Ki kat takay ni sakak masinge.
God is faithful na pain kan long broiler lan mai plan so good day me shukin hash good day raining sia ro ye ko tin kan no rek makin masing this tool this powerful tool ma underutilized it sakarik makin yak good then mai nga ko in fact mo mai china mai di cash na pa ko room sia nge ka in sia nge ma ta ak fal de pro ke pen na kai wa pa na gudin ko pen mai kum rai mo last resort silum pen na ko men na pa kum ta ka sukat kal me pa gudin den na tu ke pen pro when kum den li ke kum pro kum me suk kum suk me ko lek lan god kum suk pe man che wo sin god kum ma sai be relationship silum ma sin god ke kum pro ke kum pro na sin god kum orela relationship silum ni ko na pai a ke kum pro ye pe kum to na pai la pro la so ko te siak mai na las mo ke fan na pro la so orela ke din ko kak second god na pai ke din ko di ki kat me ti ma na ke wa ke din ko acknowledge na pai call la ke din ko acknowledge be na me flat la holiness la ba ngi ke din ko pa ko pai si ka ke pro yo kum acknowledge me God ke ma ngi na ke wa kum va ko in ta ko na ke ma si aklum the model prayers in Jesus my va rela kak second God but ta wa time it akfulet God forget mo ta kin pricing ba ba ta mar sure in ka sao lang elos all na pai ko elos all pai kan me all pa el matad me el flat el ko kum ti ana sam kun mange kum ti ana utiak ta ke mange kumin ko ina kalam na pai flat ye all ye ba ta mar sen ga sao elos all pai Kosrae Kona in the corner fin fella. You know Rick ma fin fella, why na ki Rick in kasao. Kutekat lain singi makat mum singi. And the nakman as the says ki makat nakman as the says ki makuluk lash. Why na ki kat na nakman as na sin maitsa or Rick makuluk na says. Et ya kol ka din mail, ayes kat tali ki makuluk. Kosrae lalos ko wala na mapatpat. Amen. Kat fin ko in urik makun. Kat fin ko in ito. La siya kat proy na siya. Kat fin ko in ito la me kat proy keo. Kat fin ito ko in ito la me ko keo. Na kudet ten na ko in sista proy singe. Ako te oro yok alik na pay ki mo lasha. Kudet mo mapang met proy. So ngasiyak kidin ko in practice ko si magutia ka na siya nga kidin ka no rek makun panang kiderov kya ngasiyak usi ngayon usila tarad meet na Kosrae Kona ke en Kosrae siya masikyak pega kung del proy ke met kalan sa puwi pengen proy pe Safira illa rep Marianne Kosrae ke symphony my father pengen sang pe na talik ma esom pengen proy pe ke next wave my som pe na ke en Kosrae kita practice na pay kita shukye kita roma singe kita ko na na ko na pay sa use le an na phone na kum del gain
Proi ke OPT mana yok si be bangen na ke orek malan met ko cleanse up lashum sing ya pa gidin ko in proi ke met orek main kan ta ko na ke anching na ke proi ke aru proi ke alken na silos ta ke wa sama aspeke in ko in aksafiak le be masing with masing my cash na pa met lasho Katlong be ene na masikiak finan Israel miseng. Kadin kan tu peke met Israel. Ala na apkan fela palain en Israel miseng. Na tena may lucha na siya. When fek ke pa pala. Mo Israel ma tu makay na tu. Israel may kadile yak kalim ye kola. Na mama singe alina painted in Israel ma ilos pa aggressor ilos pa met kuluk ilos pa be tusok to kum de vinon ko ma paen ng mange ilan kan ile personal respond na mama ita na kaywa mange ita ko me oro makuluk ke unia met dal ngen oro ak masnitari petsima en Israel met topuk mai dal rongen na fell on the phone na el me tuliye en Israel kom dalie ke rights marik singe mama me oriki campus singe wangin na kiwa akalim yun apay pana kite tu ke en Israel ngasiyak mitla lalange nagaywa we waiting as to gun ngayon well the pastor and got the ni tuin gap kan Israel hallelujah kudingan pray ito la ma me kade pray ki kasten got pangen makade sapkin pangen kudin koin tusis kenen singe kudin kan pray ki met na kaywa Maitland got yen na kay wai kudin ben pray ke. So, yash na kay may pray lasho. Hallelujah. The metiki got tron na kay pray may siya clash ngayon. Esam na siya kung pray ke ngayon. Honorable, acknowledge sila. Acknowledge sila siya. Siya kung pray na siya. Kofa ka lalo. Kak siya kanon. Sang glory na siya. Tamay siyak lom in kan kaing yamadan. Hallelujah. Katagani. Hallelujah. Kulo man labo kat falet lena kat lash. Oh yes, kom siya koliki na kaywa. Boliki na kaywa. Payiliki na kaywa. Kat mol kat kolena. Kom tanan ko man na kaywa. Mol lash na kaywa sin po. Padang leila ko din kan kaksakin ko makfalat ko tol hallelujah alle ko finitel yigum ko titol kan la fung ilash hallelujah na kom culture na ma na kaywa hallelujah kat falat na kat lash kat kinak falat ko alle ito la kom ito may siya clash na kaywa meti ka ta ko peke kat kole na kat falat na hallelujah hallelujah kat we might wish in the Kawai coin, Dusis can in Israel, Gepensing, and Jerusalem, Chitisa, Kumsilela, in Maxton fell in the Kawa, in Nokia, hallelujah, great kings, hallelujah, hallelujah,
God call it God do get promises from me in the Kewa. I'm not going to call me. Hallelujah. Let that be said, Lord, because they're going to get something. Hallelujah. The mighty is Sikya. Mighty is Sikya. God collected on it. Oh, way that the castle. Hallelujah. Oh, big from the pagan castle. Oh, may she be the back of the Apollo. Yes, Lord. The mother fell in the way you hear. The fell in the way locked in. Oh, yes. I have a no man that you're in my cause. I'm going to feel that like hallelujah. No man that. Check right. God calling Christ Jesus. Hallelujah. We belong to Christ. Hallelujah. We belong to the body of Christ. Yes, let us be good for you. We know all of that with God. Hallelujah. God, let us get the way. Hallelujah. The breaking candy follows. Glory, glory to God Almighty. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord.
kaksakin God. El magayfanna. El magayfanna. Paul na yung kaksakin niya, kinaklat niya. Eleven to share glory lunch in Kataben na. Kataben na mait. Wala. Dahil ang kaksakin so at the ring God. Hallelujah. Oh, kaksakin God sila siya. Welcome pa puto na tao din kayo meron. El COVID man na kayo. Oh, may taksik siyak loman. May taksik siyak loman. Paranyok siyak loman. Hallelujah. May going man na kayo. Hallelujah, Lord God. Oh, yes. Hallelujah. Nake fosse magos kat really bianga. Te kalme ba Jesus el sangaki kum pro corporate prayers. When anay mo kun ucha na ke room do ma pro. Kasi marsier el fact be mange yo. El fact maki hypocrisy lan me with you ngai. Kaldan kamo kita le tu insuage ngai ka corners ke ngai pro ya kanya ke los kakse kanya ke los elos matal pai fak mit kum tel ra angai mit kum ko sin ra angai na pro kakse lan mit ngai pangan top lo was na ke pro tel Delete is kaksak sin reward sin God. So tekan me pakat tekan ni prayang mo. But ko ben pra. Aspel na ki corporate prayers, aspel na ki individuals. Praise the Lord. Lord Jesus. Oh, pangai shafta lasho. Glon sin God ke molo usane. Elosan ko we got few pe message killing sim singyo. Leila ke asma kum longek in kain akai kum inti main masai kum pakas ngel ti main so maklu ke la molong ko tena mema. Na ke molin fin shaklum. So pangai shafta lasho. Leila misilan God in we kai sin go ke got fairly ke ko singa so misilan God in we goes. Glomalla.